Hello. Tam mobile phone number itu. Nung tam bagan mobile na hagi halai nung tam bagan video na hagi hamya sargu tuh an tunga. Ini dengan kau nak kena kira. Ha? Kan kalau nak kena ya. Tam nin ko. Ya pandangan nak kira. Nung tam hagi khai sade. Dengan mereka kamu salah lah saya. Oh, nung ke hom ki dom ki ru sina tam khai ke bang no na. Tangga number ke call hari tangga sibuk penting nama tahu ya. Oh, number kasan tadi tu pur tong ba. Angin ni. Oh. Ini yang nama tahu sana tu ba. Ha? Kira bisa dah kamu. Ya, kira bisa tam. Angin nung tam nai nung ana tam nai. Ini number tu sih namu. Nung number na unyung pura hack hanya no. Kaya nangu. Nung pura na hack khai jong la san mobile no. Tung kaya tahu lebih kau. Angin nung tam apa hai ni jin borok ni na bisa khai na di. Nung apa ru di pisan ko di piri kata ko nung tam Facebook nung tam an bagai ang tak si habu nyemel le oma. An bagai si bo hamya khla ha ke status bi tong go tam kong san na ma. Bukan number sana number kau. Ha? Borok. Ang dia? Ya. Ang tam bang tak berba, borok horo borok tong ba. Kau nang kau yang sama. Kau. Sama no ko ya. Horo borok no ko tong horo tong no. Kela nang kau. Asal nung tam nai no. Mau lagi. Kok aku altu padu kok sadi ni jini borok ba ni jini borok ka ham kereng ke kok sadi. Yang mana kamu sih sudah number kita sih. Nung tam an number ma yang ge nung tam an nung tam khanya nyo. Kau saya number tu, kau saya number tu. Ge tam bagai ngan Facebook habi chung tong sa. Ni kau dari dia number. Ha? Kau dari dia. Are, nung tam ni bagai an Facebook habi chung tong. Dah number lena. Nung tam nai nyo. Tam nung chikon chang ge. Hello. He. Tam sa kau kena mana? Tama. Tam sa. Ge tam ni nung ka an Facebook chung sa. Kan tahu ya kau. Tam khana to ge tam na nung an Facebook ma thung no. Nung an Facebook ni photo rong tam khanya ang direct khen tam upload kha khere. Ni kau boleh subscribe kau. Tama. Follow baru kau boleh jadi boleh. An tam follower ba na tong sang Facebook no pra op sikhai rekha. Ge nung tam jaga tisa an photo dai dai re. Ang Facebook ni direct sikhai ho ja. Tam he. Ge nung tam khai ni status an photo ru tam khai ha kiri hino. Ha? Biko rija, phone deh. Tahu. Tam biko rija. Nung ri mani ang saimian di ba? Tam nung sai jung an friendship tong aro. An te friendship kuri ba? Tam biko already di hojak support. Proof di hojak. Kamu? Already proof di hojak. Nung status. Rumani ani aro hamya khayo an photo ruwai. Paran baran tam hinta khonung sai jaman ani ama kon tam hinta khonung sai jaman. An ero followers tong hinta ja no pura jotun. An paran baran tong an jotun jagan tong. Mungkin nung aja 7k ani followers pura bangsa angin nung bahaki an photo na hakiri. An kes na hintong le. Tam asai. Masana mas hagi kuno hack khaiman haja. Are kan tamu hack kamu. Tam khana de. No na bises khai nung OTP nung an number no nung ye khai na Ini kita satu tu nung sih. Nung si thungla sa. Mungkin nung tam nung an photo na hakiri hino. Are ane phone phone kan nung thung tu nung kan ni orang dia OTP no. Saya dah pas dia kau ini dia saya nung diri sih. Nung khai kamu satu. Tam mungkin nung an phone hack khai nung an phone nung thru kola ni an number pura nung na manja gula. Ha? Kamu? Nung an thru kola number nung apura an sai tingya. Kam thru kola nung sa. Nung an sai tamale thru kola ni number. Din phone ayo nung an kau ni. Masa ni number tam ni number crime case thana gintu sai tung. Tam na budi kok sabo. Tam budi kok. Masa hanyo thungui tong man ko gi ob sai jaman kasin bayar khai ne. Nanung yang tam sini lekha na tama. An Facebook nung ab hakiri ke buyana chong na bele ang si hine. Chong si tong pura parai bro. Tam hangke nung an mu ani photo ro nung tam ni nung ani photo ro nung tam ni status ro nung tam hi sui ru thai aba. Ha? Nung tam an Facebook ni photo ang pura dile khemen tam bagai nung upload khai kheri. Tabu kun upload kami ni tam jika tam nung kun te thong. Ang this thunglia Facebook nang dile chikhai jeng nung bahaki upload khai kheri. Ha? Upload khemen ni bahaki khairi ang. Donong masa nung tiga berat dile kami donong nung tiga berat dile kami sado. Tama tiga berat dile. Ang thunglia ang ara habunya ang pura dile khai ang hoka ang profile pura lock khai reja. Mungkin nung tam khai photo na upload khai kheri. Ang profile ang ni jisi lock khai reja. Mungkin nung tam khanya photo na upload khai kheri an photo na.
neng besok lok kaya bunu nunu kota ni profile. Are boyno phang to hunu ge phang to thun nang ekbar to nang ani mungui nang status rejak bele an photo rigoi oban bagai sibele ang to nono ani mungui jodi status ri hingke ang nono mungsa hangla kamu karon an param borong nukha ani joto nukjak an family borong nukjak joto no boi obong itong majak bujkhade tamnya botila bo borong na bo salone bo tamo borong na nungsi ano humki dongki an personal number sanono an personal number mai ni sinngo bahai bele tamni pasal mena bahai oi ningano saman kaya ni personal number dingni an all call hello tam mobile number itu nung tam bagan mobile na hagi halai nung tam bagan video na hagi hamya sargu jukho an purno ye nengal ko kana kana kire ha an kana na kala ya tam din ko ya pandana na kire nung tam hagi khaisa de nengal ma to kam ko sala la saya nung ke homki domki roisi na tam khage bang no na tangge number ke call hai tangge sibu konten na utar ya number kasan tate te pur tongba angin ni ini ke number tong sana ba ha kira bisa da tamo ya kira bisa tam ge nung tam nai nung ana tam nai ini number tu sinamo nung an number na wi pura hack khanya no kaya nango nung pura ana hack khai tong la san mobile no tung hai kaya tang lebih ko ge nung tam ba hai ni jin borok ni na bisa khai nai di nung apuru OTP san OTP dikata bu nung tam Facebook nung tam an bagai ang tak si habu nyemel le oma an bagai si hamya khla ha ge status ri tong tam kong san ne ma bukan nang borok ha borok ang de ang tam bang tak borok horo borok tong ba oh nang no ko yang sama ko tama no ko ya horo borok no ko tong ya borok tong no kila no ko asale nung tam nai no no lai kok altu palu kok sadi nijini borok ba nijini borok ka ham kereng ke kok sadi yang ono kamu itu sudah number gitu ya nung tam an number ma yang ge nung tam an nung tam khanye nyo kun hai number kun hai number ge tam ba ge an Facebook habi thung tong sa ni ku dari ya number ha ku dari ya are nung tam ni ba ge an Facebook habi thung tong ka number lena nung tam nai nyo tam nung chikon chang ge hello he tam sa ko kana mane tama tam sa ge tam ni nung kha an Facebook thung sa ka to ya ko tam khana to ge ge tam na nung an Facebook ma thung no nung an Facebook ni photo rong tam khanya ang direct khen tam upload kha khere ba ni no ko boy subscribe ko tama follow baro no ko te ble an tam follower ba na tong sang Facebook no pra op sikhai rekha ge nung tama jaga tisa an photo dai dai re ang Facebook ni direct sikhai hoja tam he ge nung tam khai ni status an photo ru tam khai ha kiri hino ha biko rija hungde tabo tam bi kori ja nung ri mani ang saimi di ba tam nung sai jung an friendship tong aro an te friendship kori ba tam biko already di hoja support proof di hoja tamo already proof di hoja nung status rumani ani ro hamya khayo an photo ruwai paran baran tam hin to khonu sai jaman ani ama kon tam hin to khonu sai jaman ani ro followers tong hin saja no pura jotun an paran barak tong an jotun jagan tong ngi nung aja 7k ani followers pura bangja ngi nung ba kyan photo na hakiri an kes na hin tong le tam asai masana mas hage kuno hack khaiman haja are khande tamo he kham tam khana de no na bises khai no OTP nang an number no nu ge khen hin ni ta sathon ba nang se thungla sa ngi nung tam nang an photo na hakiri hino are ane phone fe ko nang thung dong la ni ra te uti no sai da pa phor ko pasal ja khol hin te sai da nang ri se nang khai ko sa tam ngi nung an phone he khai nung an phone nung thru ko la ni an number pura nung na man ja bula ha tamo nung an thru ko la number nung afran sai tingya tam tru ko no sa nung an sai tamale thru ko la ni number din phonga yo nung an ko masa ni na tam ni na crime case thana kintu sai tung tam ne budi kok sa ba tam buti ko masa hanyo thunggi tong man ko gi ob sai man kasin kase bayar khane na nung yang tam sin la khana tam an Facebook nung ba ki reke bu ya no chong na bele ang si hine
trong cái Are sự pura nang paran tam bro box ba. tam hong ke nang an mu ani photo roi nang tam ni nang ani photo roi nang tam ni status roi nang tam ni sui ru thaya ba ha nang tam an facebook ni photo ang pura dil khemen nang tam ba nang upload khai kheri Tabo kun upload kami ni tam dikhe tam no ang kun tes te thungli ang tes thungli facebook nang dile chikha jang nang bhai ke upload khai kheri ha upload khemen ni bhai ke khairi ang nang these dono ngo nang thega bre dile kami dono nang thega bre dile kami do. tama thega bu dile ang thungli ya ang ara habu nyai ang pura dile khai ang hoka ang profile pura lock khai ja nge nang tam kham photo na upload khai kheri ang profile ang ni jesi lock khai ja nge nang ta khanya bo photo na upload khai kheri an photo na Nang basa lock khaya bunu nu ko tani profile. Are boyno phang to hunu ge phang to thun nang ekbar to nang ani mungui nang status rejak bele an photo rigoi oban bagai sibele ang to nono ani mungui jodi status ri hingke ang nono mungsa hangla kamo karon an param borong nukha ani joto nukjak an family borong nukjak joto no boi obongui tongbaijak bujkhade Tam ne botila bo borong na bo salone bo. tamo borong na nung si ano humki domki an personal number sanono an personal number mai ni sinong bahai bele Tam ni pasam na ba. oi ningana saman kai ni personal number dhinian ko all call आप जिस व्यक्ति से बात